Emanti wa mienu ehu emfonyi ababa beto yapno eso achese ye petemu wo mu ejina emiemia wo mu ehu na abusuafo video no ebebeto abonten no ede ene echese nsem bebre ena dodo na eka ede efon we sanse ye wo mayimu ene ete ya na se LGBTQI nonsensem esore ya achese empanifo de wo no etumu ye hu the likes of ye papa lawyer for amwanin so wo beka ye ebra na ensem no ekoso nyina wo no ne beyi tema ye hu ze chese Australia crampo no empanifo eba ye bebegresi ye period no so many things are not just wo susu se empanifo ensore waka na wo munye bibi enfa when yes wo mo be close wo mo offices e wo mayi mu crampo na nka wo mo aye nanso kame akwa ye se ensem ne ho nkro ne ba ye ni nyina ne nya de sem anamontu bia eba ede afa wa se ya kakeke ene ye jai ensem no esa ede ato no na ebusuafo mo beka ya se ye papa idi nsem tu dwe ne celebrities ya Ghana hanom ye celebrities no krampo ebi esore ye Manchester na wo mo kasa edi etie ye hu sister Debbie nini nua ye one love ye hu ye Bridget O2 ene chese ye kasa ye keka de nya ade be che ade be sam ana wo mo advocate se ye nja wo mo na wo bia e wo ne right wo bia se de wo bia timi sore se an wo ko presby wo ko Methodist wo ko Anglican no sa nsusu na nipa no ye na adwen se nya oba no person ne nante ne mo me no yonko be ma na oba nso ye na adwen se nya be ma no person ne nante ne mo me no yonko oba ye nya wo mo na wo mo endi eye wo mo edwuma na nsusu ye beka ye mampani nsusu e ba bonten e bebetu edwa SM LGBTQI ono enye na aban so anana mamuo emu ena saa dwumadie no wo beje ede atum onje ntumu ne enje ntumu echna ye mampani akaso na emom dwumadie ben ena mpanifo eye ede afa wono eni sesei ensembusa dodo na eka because ensem no eba ye kopie mu e wo kwabanya ache suppose fo kopie mu e wo hono ko hu se edan bi na wo mo eye meet wo ho estorme wo hono ma enum no ya hu de ekokoko si ye ebiode hu ya ne se ensem no ayira e de afim from ena chese de trendy ena trendy nanso som ena dai emante wan mienu yi se do mu gina petemu a chese wo ma pa wan ko na bi ahye na wo mu miemia wo mu na no na asa atwedodo na adwen de su se ndabi ya mpe bibi anka amfa ensemi hu a wan hwa wo man yi beje nsemu afa yi nya ano ena yaka eyi den ebiom entimpanifo ensori waka na abusefo mu nkohwe video no embra na eba ye beto aso edofo ensem ekoso nyoma esisi ewo omayi emu pa eye achese wo mo enfere ehunu se bia ya migine obi betimi ehume say phones obi anama na achese ne phone da camera da video ohu ya wo video ohu ya wo twa ensusu wo ma andwen hu wo mo ehunu se de yeye ankati izu de nge ngongo pe bebi kwa na bi anase dan bi mu na yenye de be ye ho yenye na mo ebontin pa na chesesese no wan hwe yi a wo mayi ebedrum rebi anase bedrum pempenso ebie no emontin so na emema ne emema wo mo efa wo mo emontin eso na ema ne ema wo mo efa wo mo enwa chese obia enye den emfili se de wo ye ne eyeboni because they say crampo no transgender no aye common bema onfere se wa hihya ne wote se wo ba no wonnam no wo ye ne nyoma te se oba se because Bobrisky aba be ye wo mo mentor Bobrisky aba be ye wo mo role model achese wo bi wo hono ma wetimi agatu no so se me ye bema na nso nyoma bi e wo me mu kire se me ye oba enu nti no ono so be ye ne wote se oba ehi na wo manye akoi yempene fo ye de ano ebeka ne keke yempene abra enyuma nka ho ana ye betimi aka ne keke ye si gidie krampo enyuma nka ho ne ye gidie hu ena enyuma nso so gidie nka ho no so nya de se enyuma na ntimi nsipi enti ye de ano ebeka ne keke ya no ene ye de beka
ya no ene yedi begina so aka se ye ntiase na ya ka ne sa ne akwa akoda na ade bechi na omo nam monten so na omo fifi wo omo ho ano yes ye ntiase na won ntiase a wo de wa no kan na won ntiase no atimi atotimi atwa na ede na ye de afa hum da ne da ensem ba na nyoma ma ne hum ne so wo mema ni aso na osoro ni aka ne within 2 weeks and one on ye nti ho asem bim within 2 weeks and one on ye hunu de ye ka ebim na asem na asa akoda enso na ade no ekoso ene si nim se ade ekoso na ye hunu ye beka ye ntimi nto na mo bi amfa ho de ene ye kasa ade ye den eno ne Ghana fo binom adwenche ne chese wo mo esu se da biom phone aye common akwada se ye secondary school su cramponum wo bi etimi the phone call achecho fo timi ka se project say enu ti ye be hia se ye manom ebe use phone na akwada ne the phone e ko school akwa kosua de na onani be kwakoto se be ma ne be ma e twetwe wo mo fi wo mo ho ano wo mo se bi wo mo di mpam agro na wo no nsusu no enam se ade we eyetumi na hum ne di eche na se ebura no na wo no nsusu nya sa ade ne se ma tan ne me down so many times in me ko fa me yonko na ye amai ne yekoye anase ye baye ye pe ye dache emma no ye pe wo yi anase ye pe wo se ye pe wo nkoso anase ye pe wo mahwe ase e de na penifo ye de afa LGBT nonsense se ase de akwa da ase ya ante ho asem da ase ho nsensem ambo amfa eye wo mayi mu de ho mframa ase ambo amfa wo mayi mu eda e de na penifo eye e de aka ho afa ho ye de ano keke e na e ka ne ye ja ne sa e de ato ho ana ye de nyuma e betai eye echi abusuafo de ekoi ene de eba eye ewo ye mai emu e kyesem ewe ye mramua ene ye wosan se ade na nyame eye nyame achiwade enu nti Sodom and Gomorrah was say no enu na sense ye makwan se ye mante ne ye maba won eye esa se nipa no kra ye chi no krompo na owo skanti no what is kan wo tia ne ye jano enti e beje de mude ne kata ye bone eso ana se ye be ma bone eye de ehim ama papa aya den enya ngwase ewo bedwuma na ede na ye de tie sa nyoma we wadwe ntwefa ensem yi ewo no abusua fa betu edwa ewo tuma gh comment section ebiam so like videos na share ewo all the social media platform eso obetimi follow yen ewo ye IG page and your Twitter page so tuma gh_ Facebook and so eyo tuma gh aha enam dimu esi midin ede ekia sikapa dasene yebesan edi ehia ebi makra